Prvo što ćemo raditi jeste da ćemo skinuti Visual Studio sa interneta. Idite u Google i kucajte Visual Studio Download. Visual Studio je okruženje u kojem ćemo pisati naš kod. Skinite Community verziju, ona je potpuno besplatna i ima sve iste fičure kao i Professional verzija. Professional verzija je tu da bi Microsoft mogao da naplati pare od većih firmi. Za nas je to trenutno nebitno. Pokrenut ćemo instalaciju i ja ću ovdje ubrzati malo video. Kada se prvi dio instalacije završi, Visual Studio će nam ponuditi predefinisane workloade koje želimo da instaliramo. Nama će za svrhu ovog tutoriala trebati .NET Desktop Development, onda ASP.NET and Web Development, onda Data Storage and Processing i posljednja stvar je .NET Core Cross-Platform Development. Od individualnih komponenti označit ćemo .NET Core Runtime, .NET Framework 4.6.2 SDK, .NET Framework 4.7 SDK, .NET Framework 4.7 Targeting Pack i Class Designer. Moguće da su vam neke od ovih komponenti već bile označene. Ništa, sada možete kliknuti Install dugme. Ubrzat ćemo instalaciju i dok ona ide, pustit ćemo Microsoft Hype video iz 90-ih, jer zašto da ne. A vi sami narednih pola sata dok traje instalacija nađite nešto zanimljivije da radite. Sada će nam Visual Studio tražiti da restartujemo naš računar, tako da ga restartujte. I poslije toga se vratite na ovaj video. Ok, Visual Studio je instaliran, hajde da ga pokrenemo. Ne treba da se logujete. Ovdje ćete odabrati set boja, neko voli crnu, ja koristim standardnu bijelo-plavu. Sačekajte malo da se pokrene. Kliknut ćemo na Create New Project i odabrati konzolnu aplikaciju za početak da testiramo Visual Studio. Ovdje ćemo dati ime našoj konzolnoj aplikaciji, nazovimo je naša prva aplikacija. I kliknite Create. Aplikacija je kreirana, bez da sad ulazimo u detalje, to ćemo kasnije obraditi. Hajde da je pokrenemo i da testiramo. Kliknite na zeleni Run trougović gore. Trebalo bi da dobijete ekran poput ovog koji će ispisati Hello World. Hajde da promijenimo taj tekst u nešto drugo. Upišite ovdje bilo šta i pokrenite ponovo aplikaciju. Dakle, naš tekst je se ispisao. Hajde za kraj još malo da se igramo. Upisat ćemo ovdje console.log
title, da damo naslov našoj aplikaciji, jednako pod navodnicima unesemo neki naslov i onda ćemo recimo da isto napišemo console.background color i da odaberemo neku od boja. Recimo console color.yellow, što će učiniti tekst, što će markirati tekst žutom bojom. I evo ga, tu je naš tekst, sav tekst je markiran žutom bojom, to je bilo to. Ako vam sad nešto nije jasno, ne brinite zbog toga. Cilj ovog videa je bio samo da instaliramo Visual Studio. O svemu ćemo pričati detaljnije u narednim videima.